Kindu kitabu ai igeza ikindu kikitwe tayari ano secretary niwe mudagi inono je mandeba tenda upana bona atwansia wandi wa kweka neza no lungalu babo lungalu muiso mamo wega oneza lakini lungalu muziet lungalyezi ikendano makwate kivu kulonchi muradi wa kumya muthangono siut kuma demu ino nekana wiza kuthani anene ni county na tio mwata nakona gavana wenu ula mwamunubie mutu dakilonzo la mwibata nake ula umondekana tenewa musume wakuma kuweni tiwoi asanti manifesto ya mutula ila wakuna campaign manifesto kindu chambe chai kivu na nicho munewi ila tunokieko tunaipaya ndokoma na umonde netwoka ko inde to chuma kende kana chuma kithelu kavitane kau county commissioner wa vama kuweni William Kaimba akiweta kana serikali munene nwetha ndona yacha leuwa utethyo kwandu na indo na ula wambisio kuvika isione ila mbine yanenza tasia kelome unaicha wale uoke kwatiwa kwitha chuma twathi. Ninashukuru governor kwa sababu namuhurumia sana. Kila wakati tukienda pahali anawaombea chakula. Tukiitwa mkutano kama juzi tuliitwa na waziri Profesa Kindiki, kitu ya kwanza alisema watu yake hawezi ongea chochote kama watu yake wanakufa na njaa. Na kusema kweli nataka kuhakikishia kwamba hivi sasa kuna chakula ya mifugo imekuja, iko sehemu ya Kilome, na tuko na pia Kilome na Makueni ile imeathirika zaidi kitambo iteremuke. Halafu tuko pia na chakula ya wananchi wale wameathirika zaidi. Tunaelewana? Nayo itakuja kuwa tarehe 22 mwezi huu wa 3. Ndeni wa ndambuka ya maendeleo mutula ni wathiuka mavindini avingwa silanga wa matolani sivitali wa kanzokea na itina kumine ya ketuse kithuki vala wavingwa muradi wa wenzeni. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumava county ya Makueni. Amemba machama cha maendeleo chap Makueni ni makadha Musumbili Mruto itina wa ulauna ukitea kiwila cha Kibwezi West na tikiti wa UDA James Mbaluka kunyubwa ta minister mutethesia nthini wa mubea wa uima wa mwea makinene ya wote nimeenda ndongo ya maendeleo chap na muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse kuola vyowe ya kiuteti na kuthukuma mengwatanio na Mbaluka kwa ilanja uiti Makueni. Otau ni maleana na uneni wa Mwengi Mutuse wa kulea siama ila isa uwete serikali ibunzwe na kuwetaka na Mwengi ndena mwanya wa kuleana na wendi wa Musumbi kabindani kala ndongo ya chama kiu Dr. Alfred Mutua ukuthukuma taminisa serikali ni ya Musumbi William Ruto. Nyosa mwana ni mwana memba wa maendeleo chap chama kila kitongo ewe ni CS wa kampani Alfred Mutua na kingi twonie Musumbi kanu twaseye mutumio wito wa James Mbaluka atwika CAS kuma ko kampani twetongia Musumbi mubea munene muno na tuya ana siasa alangi bana za kuna siasa maingi kana makota na Musumbi tuone ukamba tuisonga na mbele. Kuma Kibwezi ni mwana memba wa chama cha maendeleo chap kila chungamiwa ni Mutua chambe nungutunga ya President Ruto mubea kwa kila utsania naona kicha ilicha kusa kwa mwana witu ulana wanje msimamdi Mbaluka na kubwana Mwengi ngutabya kanani walitwa ni kwitikila na kwita chama kimwe we na Mbaluka na we mwota mundu komba na imwe undu President Ruto ni kwamwa ngana mundu no tutongoecha ku kamba wa kwitu wa Makueni to no songa nambe kyango na kukuli na kindu kimwe mwana witu ngewitwa mheshimiwa Mwengi Mutuse ula ni MP wa Kibwezi West no sio yuketekela kana Mbaluka no sakuwe ni mheshimiwa
Mwasumbe Ruto atuika CS kana assistant minister no iko na nambaluka na kila Mwasumbe na request ye through secretary general wa UDA ulandi bwana Cleopas mheshimiwa Cleopas Malala kana enda siama sionde ila siungua Kenya kwanza ipunzwe iza obichama kimwe kila ni UDA na ndi mheshimiwa mwengi nono kelile watu ngithia waze kana mala ni mundu ni makanga ndaela kunene ya issue cia chama nendo kwe usune wasiwa Musumbe mwana mwengi na ndikala wendiwa Musumbe ni kwithwa opart leader waitu wa chap ulani Dr. Alfred Mutua no sakota minister nelo ule anawendiwa Musumbe imaanisha kana mutoni waile kwinuka tafadhali yokule mwengi uneneke no hitikila mbaluka yu nondo na kene CS wa youth department neno muno pyu Kenya witikile mutete hospitali mama kuweni ewithe ne makwata ndawa makwata malab na sindu ingembinge na ndi tiaka na siasa ipeti Kilelo ni cha kulanga makwani na ngusanisi wiko neti ngwatanio cia aimi kana Farmers Cooperative Societies. Obisa ula ungamite ngwatanio ithika ngundo na matungulu Joseph Maina ni wamenda ene yanda kana amemba mangwatanio isu kuthuima muno ala matonya umakenga na kumabena mali yo Maina aweta kana ngwatanio kati wa amemba na alama mitongo isi no yoitonya utuma meanisia ndoto sio na kubeta madhina alamethitwe namo ta aimi maka wa kumakangundo na matungulu. Boni mutesia wanena ni anamona atumba nisange waino. Maina avisa ula ungamite maundu ma cooperative cia enende kuma matungulu na kangundo va kaundini ya Masako vewelu ya memba makethe wa metho na guthuima ala matonya Mauvoo na kusemba na malio na ingi kulea kwithukisingi wasi uvungu ila itonya utuma ngwatanio cio cia anika na kwase malio ni kuwaomba members ambao ni wenye shares katika hizi vyama vya ushirika wajue wale wanao wadanganya waweze kuamini board ambazo wamesichagua na waomba pia waweze kuwa na huo ushirikiano mzuri na ili wakaweze kufanya ambayo ni ya maana na wasikasikie kutoka kule nje wasikie kutoka kwa members wao wenyewe kwa wenyewe na ile board ambao wameichagua kukiwa na huo uhusiano mzuri society zetu zitakaa pamoja watafanya mambo makuu kwa sababu hii upishani kati ya members na wale board wamechagua ndio inaleta hizo vita na sio nzuri kwa ujezi na kuendeleza society zetu hasa region hii yetu ya Kangundo wakati huu wanafanya vyema kwa na Maina itina ukoma na memba mangwatanio ya kwa matingi live andaka wa engine wa mathuria kuendea kwithiwa na ngwatanio na umwe kavindane kala matwa ise maundu momane ma wikitheka na mena mabalua maitheka na maleyone ya kala enzo veku. Maombi yangu ni kwa hao members kwamba vile wameipa ushirikiano mzuri board ya hii society wazidi kufanya hivyo na wapewe nafasi nzuri ili wakazidi kuyafikia yale malengo ambayo yako mbele yao kulingana na their strategic plan na ili miaka 3 ijayo kahawa iwe nyingi na kila member aweze kuwa amepata individual title deed ambayo wakati huu hawana. James Mwangangi Movi ni we mwene kivila ngwatanio ya kwa matingi na mathuthia onthe ala masakuto ni ene nthi gukwatia ngwatanio imethiwe na wikiku na kulilikana kana tise vinda thinde ikethiwa ikwatu ni nzea wasiukite na inethiwa si wanangiko kana ala masakuto kusemba na mali ya mwene nthi ni kulia members ma cooperative society pe andu mekalile nthi na matho wasiendoi na andu asu maina woni monene muno ko andu generation sikoka ni kulia andu ala meusa kwa kondo mukasiasia ekao palamo ikalile ni wa andu ala maketha meko generation sikoka ikatetheka na mawoni menu ata nundu andu ala mekalile nthi na manenania iulu wa kuwa na andu maina woni museo muno na ngai na mathime na imeka nesa ite tuendea na kuvanda kahawa oite na 100 acres na nienda by mwaka ondo thela timba tubandite another 100 acres ila ni kahawa 54,000 na tuitoka tutone kutaunge nikienda na ito tuimina miaka 5 tithe taite tikite andu mabata timande kindu kingi tiwa kindu kingi generation yitu ile koka thithia imande ondo tekia otauni wa makulia memba kwisuza na kusemba sema kwani kotini okila ivinda ai makulia kuona vatawa kumina makwani manini moene kwa ene mbe wa kutumia ngala manene kumasila kila kingi ningwenda members maeke okila sio kaundo kanini kege kama izemba kotini wena bata wako ikala nthi na nzama tukanenania undu wa dispute la sito na embassy yebo nondo ona koti ya current sondo to nini tutongwa musitonenaniwe
kingi aweta kitethese wanene kuveta nguzanizo kati wa memba na kwithiwa mainena vamwe kwa vamwe ila mena mathina mamekumbilite kuveta mawito nthini wa ngwatanio cio gwikithia kana niciithiwa cio utethio kwoo na ingi kumanya kusuvia mali o mwene kwa ene andu ni mavindukite na kuona bata wa kuungamia ciendu cio undu bailite na obya nundu wa kwithiwa tina mawito maingi muno wa mundani na members ni manenanya kwa uu undu wa andu ala matakwata plot cio na metha na resolutions undu baile kwikwa na manenanya undu wa makwani me mundani yo na metikilana kana makwani acu maitona kwithiwa maende not unless maiviwe na ni mapitukithia macia makwani acu maiwe mundu we undervalued na ni metikilana kana mundu wa evaluation ni kana mundu we saithia onemba no lo nyuko sevinda zingi onetha no ni kindu kikekwa mundu ti undervalued kuma kaundini ya Masaku nyeneta waboni Mutisia. Makundi mate ma serikali na limbatani ya kisiwani ni menda serikali kwikia kidito kuthesya ngalama ya mikalile na ila ibinyite enenthi aingi bandi ya Kenya balama tula muti serikali kwa kuongelela enenthi muyo kwa kumolota atethesya mama minister kana CAS mibeani kibabukanio mainena itina kubingwa walanio ui mwanya na ula ukutethesya banene kwa ilia uthukumi wo makundi ama tongowe ni mwene kibila wo Zedekia Adika ni matula muti serikali kwa kubuthesya ngalama ya mikalile na ila ibinyite enenthi aingi maigweta kana kunyubwa kwa ma-CS mbe wa eli mubiani umwe bala mekuweta kana u ni utumi muthuku wa ilobia cia mwenenthi Angelina Muse atumbanisia ingewa. And that's the way. Zedekia Adika na ule ni mwene kivilo wa makundi a kauntini cia Kisuani nukuweta kana ni mamakito muno ni itambia serikali ya kuvuthesya ngalama ya mikalile kwithwa yiyi ulu muno na kuvinyia enenthi vala kumitula muti serikali kwa kulea kunenga ivuso yi mwanya vata una kuitana mamilioni ma enenthi na ala maende na kuvinyika. Leo hii tulikuwa hapa kuzindua zile guidelines zetu ama policies za civil society kwa sababu tunaona katika ukanda wa pwani kuna mashirika mengi sana na ni nzuri tukiweka nyumba yetu katika in order. So leo hii tulikuwa na wageni kutoka kote na pia wale wa civil society wenyewe ili tuweke hizo guidelines zianze kufanya kazi. Tunafikiria kama civil society kwamba the focus ya serikali should be on lowering food prices na kuona kwamba life is bearable to all Kenyans. Hiyo hatujaona kama kuna a lot of focus around that area. Ni wamenda serikali kwa savata ukwa uito munene vandu va kuthinikia mavata ma andu mbene kwa kunyva atethesia mama minister mbe wa elimu viani umwe undu ula Adika ukuweta kana ni utumi utailitewa ilovia cia mwenenthi. Tunaona kwamba the government inaturegesha before we got the constitution. Coalition government ya Raila na Kibaki ilikuwa na ministers over 40 ministers na tunaona kwamba wame create seats za CAS ambazo zinakula pesa sana ambazo ingeweza kujenga barabara ama kufanya kitu ya shule ama kulipa school fees kwa watoto wetu. Kwa hivyo tunaona kwamba focus ya serikali lazima itoke kwa hiyo kitu inaitwa viongozi isaidie wananchi na ile ushuru ambao tuna collect pia ikuwe ushuru ambayo ni fair. Ona uyovo ni wamenda serikali ya kaunti ya Mombasa kuatia mia na muno kavindani ka kusivwa kwa budget ya kaunti vala kuetakana tamakundi matema ki serikali makethwa mostali ni wambe kuikithia kana mia ni yati wa undu vailite. Hapa katika county government yetu maneno ya budget process ime slow down kabisa kwa sababu county executive committee members ilichukua muda kuwaweka. Saizi wako tunawapatia the next 2 weeks wajiorganize alafu wafuate ile budget process vile inataka kufuatana. Inafaa ianze na kitu inaitwa CIDP, County Integrated Development Plan, alafu Annual Development Plan, alafu ndio tuanze mikakati ya the annual budget ya 2023-2024. Tunataka hiyo process ifuatwe vile iko. Wasiskip zingine kwa sababu muda imechukuliwa kwa sababu we did not contribute to that delay as Kenyans and we want a proper public participation process beginning from the ward level to the county level and that should be across the all 6 counties. Alafu sisi kama civil society tunaonelea kwamba we fix institutional problems. Tulipeleka county government kotini kuweka ile county budget economic forum into place, lakini hatujaona
kama imewekwa the way the law says, and we will follow up that with the governor. We have written to him, we will still write to him and reach to him. Ikikataa, we will just have to go to court, because things must be done the proper way. Even if we talk, we have to talk within the prisms and the length and width of the law. Kavindani kukwatiania na maandamano mawa kwambililia chumwani chukite adika ni wawetakana ngaliko ya uvinzani yena aki ya kutoa isi ya maandamano indi ni mailite kuikithia kana maina vitu kana na aki siya mwenendi kwa kuweka maandamano asukua na ngamali ya enendi kana enendi kuumia kana kwa siya madhayumu. Kutakuwa na maandamano Jumatatu, na tumesikia serikali ikisema yale ambayo inasema, na pia upinzani inasema vile inasema. Ya kwanza, maisha za watu ziheshimiwe. Hakuna mtu anafaa kufa kwa sababu ya maandamano. Mali za watu lazima ziheshimiwe. Hiyo ni kulingana na katiba, article 40, article 25 na pia article 26. Life is important and the living standards ya watu pia ni muhimu. But even in demonstration, kuna sheria. They have a right to demonstrate the way they want and to push for those things they want to push. That should also be done within the presence of the law, and there should not be heavy force against demonstration, because that is what creates a democratic country. Ngidivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Muse siangewe sui Angelina Muse ituta audio mwone wa datika nini kwa thibasa neto siyo kebeti. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukudhukiwa nikiveti. Onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukudhukiwa ni mundu muka. Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo. Edwa wikalatha yukwenda. Edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku. Wiungua mundu na edwa wale kilio wika yundu kwenda ukathina. Ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndine wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe nde uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye ku depend na tha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woniye kuyanza ni mausuwesia niwe atikoke Saingi ni wikala nthi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni ikundire yu nyaga switinye na kuya nanga kuduma ni nanga thingitha ngwata ndiuma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni kata maunika na chao ubungu we maisha makubi twesa ithi ya jamaa umwe kwenda iyita timukuna ka umuthuku muno nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa ni wekanga na amaku kila watu mwa kwambia saile na nusu cia wiyo wona hwaye kuyo ndukambelo nywa kiwo nundu utuku ndambia wewe buyamba unguru wanya makuyo na wanywa kiwo mayu thau kiayu nyeni ta wakasena ni muthukumi wa account uya kwa education iko nthukuma na ciana cia muthembo tite thia cia kuinenge bursaries ukana kagenda ndiki cheki oyu o mitukika cio kesukaende school ka report na ciana ila ingi na thimithana kiameva nienda umabetanga nie na beba wa mukuka pio Piloele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha mametolio na ubungu keduke mauta mangombe usuwekie na ukiwanzuki wina mbesa yuhiti what you want Nova Mutongo TV ngwatanio ya mukamba
Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mukamba ni weze oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia oima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia cia uvosia na ciena uthu mwene waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwa ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikia, Utala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthoke maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Musesia mwambililia wa ikundi ya kusubia mawithuluko Green Africa Foundation Dr. Isaac Kalua ni wa mathuthia atoi mato mota kuikithia usubiku wa malelo ni kabindani kala mato aise uthukumi wa Kalua awetaki kabindani kala ikomanite na atoi mato mota sokoni wa mtomo kitwicha idheo na bala weta uma wamwe wa atoi mato mota ni wabata na ni maile kudengwa mabundisio ma undu matonya kuikithia utoi mwailu ila me malelo ni kelelo ni cha kulanga mbanga sia malelo. Twai ma mota nandu ma batavyo katika mesi itu. Kila mutwai wa mota wona edwa aisubia andu thanthatu ala uithasia muka pengine siana na alamata na atwana etu inya ni sabu yikitwe katika Kenya nima. Kila mutwai wona edwa na andu thanthatu usubia kuwona mutwai wa kibikibi aile kunengwe ndaya nene muno pyu nundu be kilio kuthauka katika society cha ilo nengwe ndaya nundu edwa no nywite ndakatate okita kibikibi nundu ni tono mua witwa kibikibi withe wina helmet ukwandu alawa ile kukua umwikana eli withe mwele katika kibikibi edwa ni bandu wendete uthina kabola katatono tuma withwa na ajali usisienze angaliko sionthe withe we musubi kuna kuhakikisha kana kila mundu e sawa nundu dayula twina guti wa utatithia na nombaka kila mundu eke helmet aitwa kibikibi withe maundu ani mo mabatana anake maitu mendo kwikalo meitabwa na kwanze yanze nundu mena uito munene wa kuiba kibikibi imwe ila mosete kwa makwani na menda kwikalata nikenda withe ni maiba kindu kiku twenda okumathuthia na kumakulia kwa ndaya methwe na uima wo mwene menenge ndaya nikenda manengwe ndaya unitimo makethwa maitwa kibikibi nangi makethwa makiunika na kiu twenda ano maisha mo maende withe matona kwambia otwangali
na maloli na nziendo inge mbinge ngailoto no mathi manamo nasio na nomba kama ambie kwa winyivyo na kila menacho mesubie na mekisubia family yo kivikivino au ke mukethwa na ngali cienu cio kwa taxi mukethwa na maloli meovita bamwendete Mombasa lakini yambia na kala kanini usubie ngai ya kuongelele kangi yene nonete andu kundu kwasa Meru mena ngwata niyo maka kwata na okede ona liu Mutango mathaoni ni kana mthauma umuthi ma EPL Aston Villa yithaukana FC Bournemouth mwendoni wa saa 10 na ile cia ya mawio Brentford yithaukana Leicester City mwendoni wa saa 10 na ile ya mawio Southampton na yithaukana Tottenham Hotspur mwendoni wa saa 10 na ile cia ya mawio na Wolves yithaukana Leeds United mwendoni wa saa 10 na ile cia ya mawio Balano Chelsea ikuthaukana Everton mwendoni wa saa 2 na nusu cia wio. Musese bondi batubika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 7 tukomana ingi mwendoni wa saa 1:30 niende na kunengelelea Mauvoo na twithwa tunakumbalisa mesani tu wa Vilingi wa Mauvoo ni Faith MAKENZI wa Mutonga.